шабака иттилооти ҷаҳоннамои никоси ҷарони хабарҳои рӯзро идома медиҳад. Ин соат дар студия бо хабарҳои Эмомалӣ Маҳмадлӯ. бо дастгирии пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Бадахшон раванди корҳои ободониву бунёдкорӣ авҷи тоза касб намудааст. дар ҳамаи замина боз як иншоот майдончаи нави варзишӣ бо тамоми шароити муосир дар маҳаллаи Хороғи болои шаҳри Хороғ бо иқдоми раиси Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯтоҳтарин фурсат сохта мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. ин иқдоми раиси Федератсияи футбол ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонони шаҳри Хороғ ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни онҳо ба шумор меравад. مراسم افتتاح میدان ورزشی با ابتکار فدراسیون فوتبال تاجیکستان آغاز می‌گردد. дар даврони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар вилояти Бадахшон низ барои рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим шароити мусоид фароҳам омад. мавриди истифода қарор гирифтани боз як майдончаи варзишиву солимгардонӣ барои машқу тамрини наврасону ҷавонон дар маҳаллаи Хороғи боло бо ибтикори Федератсияи футболи Тоҷикистон далели ин гуфтаҳо мебошад. дар маросими ифтитоҳи ин иншооти варзишии раиси вилояти Бадахшон Шодихони Ҷамшед ва ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо ширкат намуданд. варзишгарону ҷавонон ва сокинони маҳаллаи мазкур аз кӯмаку ғамхориҳои ҳукумати кишвар хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли наврас ва саҳми арзандаи Федератсияи футболи Тоҷикистон барои бунёди чунин майдончаи наву замонавӣ изҳори сипос намуданд. зикр шуд ки варзиш дар ҷаҳони муосир ва ҳаёти инсонҳо аҳамияти афзоянда касб карда истодааст ва то рафт мавқеи калидиро ишғол менамояд. майдончаи замонавии сунӣ ба истифода дода шуд ва ин ба ҷавонон ва наврасони шаҳри Хороғ барои машқу тамринҳо бас мувофиқ мебошад ва инчунин аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон 27 мураббии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дорои литсензияи дараҷаи S гардидаанд ва аз ҷониби лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд ки аз ноҳияи Дарвоз то Мурғоб дар бар мегирад ва ин лоиҳа дар байни кӯдакон ва наврасон дар 4 сину сол баргузор мегардад ки рӯзҳои наздик дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон марҳилаи финалии ин лоиҳа баргузор мегардад. мақсади ифтитоҳи майдончаи сунъӣ дар шаҳри Хороғ ин пеш аз ҳама барои кӯдакон ва наврасон ҷалб намудани онҳо ба ин намуди варзиш хусусан футбол мебошад ки имрӯз футбол дар сартосари ҷумҳурӣ як хусусияти оммавӣ пайдо намудааст. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар оянда ният доранд ки майдончаҳои сунъии замонавӣ дар шаҳри Хороғ сохта ба истифода гиранд. зимни баромади масъулини соҳа таъкид шуд ки мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чунин майдонча дар маркази маъмурии вилояти Бадахшон шаҳри Хороғ аз сиёсати сулҳпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ шаҳодат медиҳад. бунёди ин иншоот аз таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби ҷавонон ба варзиш ва ҳифзи солимии ҷомеа маҳсуб ёфта заминаи хубе барои рушди футбол дар Тоҷикистон мебошад. зикр шуд ки корҳои сохтмонию бунёдкорӣ дар майдончаи варзишӣ ки 40 метр дарозӣ ва 20 метр паҳноӣ дорад дар муддати як моҳ анҷом ёфта бо тамоми меъёрҳои меъморию сохтмонӣ ҷавобгӯ мебошад. имрӯз барои наврасону ҷавонон шароитҳои гуногун барои варзишгарон маҷмӯаи варзишӣ майдончаҳои варзишӣ солимгардонӣ сохта ба истифода дода шуда истоданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонону варзишгарон дар мадди назара ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд ва ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷавонон варзишгарон ваъда медиҳанд ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро боз дар мусобиқаҳои байналмилалӣ барам бардошта ватанамонро боз муаррифӣ намоянд. чунин майдончаи варзишии замонавиро ҷавонону наврасони шаҳри Хороғ солҳо боз интизор буда бунёди онро қадами муассир дар самти рушд ва оммавӣ гардондани варзиш тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни сокинон хусусан наврасону ҷавонон арзёбӣ карданд. мо ҷавонони шаҳри Хороғ аз чунин тӯҳфаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ
سعادتمندی و منتپذیری خود را بیان می نماییم. ما وعده می دهیم که با سعی و کوشش ها تاجیکستان عزیز خودمان را و با این شرایط هایی که در تاجیکستان ما مهیا کرده شده اند، تاجیکستان ما را در دیگر جهان های بین المللی پرچمبردار وطن می باشیم. شکرانه از آن می کنیم که برای ما جوانان چنین شرایط ها در جمهوری ما مهیا کرده است. رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان مقصد دارد که برای جوانان شهر خورخ الوطن با 3 میدانچه معاصر ورزشی ساخته به ورزشکاران ولایت تحفه نمایند. این اقدام ارزنده پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی برای جلب نورسان به ورزش و اشتراک هرچه بیشتری آنها در مسابقات سطح جمهوری و بین المللی زمینه با اعتماد میگذارد. همین است که جوانان و ورزشکاران شهر خورخ در سالهای صاحب استقلالی نه تنها در مسابقات سطح جمهوری بلکه بین المللی شرکت ورزیده شرف تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه جهان معرفی کرده صاحب جایهای نمایان و مدال و افتخارنامه‌های زیاد گردیدند. باید قید نمایم که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت برنامه دولتی برای سال 2018 تا سال 2030 رشد فوتبال قبول کرده شد و این باعث امان در عمل تطبیق نمودن برنامه رشد فوتبال و چون ساکن محله خورخ بالو من اظهار سپاس را به رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی بیان می نمایم و بیهوده نگفتند. ورزش قاصد صلح است، ورزش سرحد ندارد و امروز ما با این برنامه چون برنامه رشد فوتبال این جسم سالم، تن سالم، عقل سالم و جامعه سالم. نمایش برنامه فرهنگی و ورزشی که پر از مهر و محبت به این سرزمین و گرامیداشت ارزش‌های عمومی بود با چهاره‌بینی شکوه تازه ضم کرد. مورد ذکر است که ورزش قاصد صلح و بهترین واسطه معرفی کردن دولت و ملت در زمان صاحب استقلالی دانسته می شود. این در حالی است که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در واخری با ورزشکاران کشور پیوسته تاکید می نماید که هر یک تشبثی که در مملکت عملی کرده می شود مقصد از آن پیش از همه بهبودی حیات جوانان به خاطر آینده نیک تاجیکستانی عزیز است. امروز پیشرفت و رشد و نمو و انکشاف دولت بواسطه از سالمی جامعه سرچشمه میگیرد و به همین خاطر اقدام نیکی پیش گرفته پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان میدانچه های ورزشی را ساخته ایستاده است و با مقصد جلب نمودن نسل نورس و جوانان به ورزش، با اولویت ورزش، یعنی امروز در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان من جمله در شهر خورخ ولایت مختار کوهستان بدخشان میدانچه های ورزشی ساخته شده ایستادند که این باوری کامل داریم در رشد فوتبال منبع فوتبال تاجیکستان بخصوص بدخشان سهم خویش را میگذارد و امروز باعث خوشنودی و سرفرازی کل ما هست که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان توجه اساسی و اولین درجه خویش به جوانان روانه میکند و میگوید که فراموش نباید کرد که پیشرفت، رشد، نمو و گل شکوفانی مرز و بوم کشور از جوانان از نسل سازنده وابستگی دارد و در چنین یک دولتی که 73% اون جوانان تشکیل میدن گفت تصور کنید که آیا دموکراتیک کنونی جامعه را به اشتراک فعالانه این نیرو تصور کردن ممکن است؟ البته نه. به همین خاطر امروز توجه ظاهر کرده ایستاده از حکومت مملکت به خصوص رستم امامعلی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و این اقدام نیک پیش گرفته باوری کامل دارم که بی‌فایده نیست و در رشد منبع فوتبال تاجیک سهم خویش را میگذارد و منتداری بیان میکنیم از نام جوانان، از نام نسل نورس بر رستم امامعلی و محترم رئیس شهر دوشنبه که
дар баробари дигар қаламрав мо дар бадахшон дар шаҳри хоруқ ҳам чунин майдончаи варзиширо сохтанд ва мавриди истифода қарор доданд. 50 нафар ҷавононе ки дар ҳамоиши варзишӣ иштирок намуданд бо сари либоси варзишӣ ва тӯпи футболбозӣ сарфароз гардонида шуданд. миёни ҷавонон ва меҳмонон суҳбати озоду ошкоро сурат гирифта ба варзишгарон тӯҳфаҳои хотиравии роҳбарияти федератсияи футбол дар вазъияти тантанавӣ тақдим гардид. сипас ноиби раиси федератсияи футболи тоҷикистон ҷониби варзишгарон тӯб ҳаво дода ба бозии дӯстонаи миёни варзишгарон ҳусни оғоз бахшид. идеи аз соҳибкорон дар вилояти Соғд бо роҳи ғайриқонунӣ ва бидуни супоридани боҷи гумрукӣ мехостанд маҳсулоти ғайристандартиро ворду бозорҳои кишвар намоянд. ин амали онҳо аз ҷониби хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар вилояти Соғд ошкор ва маҳсулот боздошт карда шуд. хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд зимни баргузории корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар минтақаҳои гуногуни назди сарҳадӣ интиқоли молҳои ниёзи мардумро ки бо роҳи ғайриқонунӣ вориди ҷумҳурии Тоҷикистон менамуданд пешгирӣ карда шуд. як адад автомашинаи тамғаи Старекс ки дар бордонаш тахминан ба миқдори 2000 литр маводи сӯзишвории дизелӣ мавҷуд буд мехост аз ҷумҳурии Қирғизистон тариқи қочоқ ва берасмияти гумрукӣ вориди ҷумҳурии Тоҷикистон намояд боздошт гардид. ҳамчунин зимни гузарондани чораҳои оперативии ҷустуҷӯӣ автомашинаи тамғаи дулан ки ба шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон Зоҳиров Тоир Дадабоевич ки дар дохили автомашинааш 400 адад пресси хӯроки чорворо аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо роҳи қочоқ барои ба даст овардани фоидаи муфт вориди ҷумҳурии Тоҷикистон менамуд боздошт гардид. дар минтақаи назоратии дидбонгоҳи сарҳадии Бойдорӣ хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ дар наздикии хатти сарҳадии давлатӣ автомашинаи тамғаи Мерседес Спринтер ки мутааллиқ ба шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Қодиров Маъруф Дадаҷонович зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд буд боздошт карда шуд ки дар дохили автомашинааш 1200 килограмм ҳасиб, 2880 дона сметана, 700 дона тварог, 700 дона кефир ки дар маҷмӯъ 16000 сомониро ташкил медиҳад мусодира карда шуд. маҳсулоти мусодирашуда ба Ахмедов Исмоил Ҳасанович зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Исфара тааллуқ дошта ба ронанда ба миқдори 250 сомонӣ бо маслиҳати пешакӣ интиқол додани маводи хӯроквории пасифадро бидуни гузаргоҳи сарҳадӣ нақша карданд. ҳамин гуна шакли саркашӣ аз талаботи қонун автомашинаи тамғаи КамАЗ ки ба Мақсудов Абдураҳим Раупович тааллуқ дошт тахминан 15 тонна пиёзро бо роҳи пинҳонӣ ба ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол медоданд боздошт карда шуд. ҳамчунин дар минтақаи мазкур автомашинаи тамғаи Зил аз тарафи хизматчиёни ҳарбии отиряди сарҳадии Исфара боздошт гардид. номбурда мехост аз самти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон 8 тонна маводи сӯзишвории кумурро бо роҳи қочоқ ғайриқонунӣ тавассути сарҳади давлатӣ ворид намояд. дар ноҳияи Ғунчӣ автомашинаи тамғаи Хундай Портер боздошт гардид ки дар дохилаш 2 тонна силитр мавҷуд буд. қочоқчиён мехостанд онро тавассути сарҳади давлатӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон намоянд. дар минтақаи сарҳадии Масчоҳ ҳангоми ғайриқонунӣ убури сарҳади давлатӣ аз шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Турсунова Наргис ба миқдори 100 килограмм маводи гӯшти ҳасиб ки воридаш ба ҷумҳурии Тоҷикистон манъ мебошад мусодира карда шуд. автомашинаи дигаре ки боздошт карда шуд тамғаи КамАЗ буда дар дохилаш ба миқдори 5000 хишти пухта мебошад ки бо роҳи қочоқ тавассути сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол меёбад. дар сарҳади ноҳияи Ғунчӣ автомашинаи тамғаи Opel Zafira ки дар дохилаш 1300 литр сӯзишвории дизелӣ пайдо гардид мебоист бо роҳи қочоқ тавассути сарҳади давлатӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон гардад. ҳамчунин автомашинаи Мерседес Спринтер низ боздошт гардид ки тибқи нақша дар дохилаш 35 линчаи карам ғайриқонунӣ тавассути сарҳади давлатӣ аз ҷумҳурии Қирғизистон вориди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд мегардид. дар ин рӯз бошад дар минтақаи назорати дидбонгоҳи сарҳадии Хестоварз ҳангоми аз назаргузаронӣ дар автомашинаи тамғаи Мерседес Спринтер 4 тонна зардолӯи хушк дарёфт гардид ки қочоқчиён аз сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Ӯзбекистон мехостанд ворид созанд. ҳоло нисбати шахсон ва маҳсулоти қочоқӣ санадҳои аввалин дараҷа тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба сохтору мақомотҳои дахлдор супорида шуданд. симои марказии маъмурии ноҳияи Ванҷ сол то сол тағйир меёбад.
бо супориши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақшаи генералии маркази ноҳия тартиб дода шуда корҳои ободонӣ аз васеъкунии роҳи марказӣ ва кӯчаҳои маҳалло оғоз ёфт. маркази маъмурии ноҳияи Ванҷ солҳои 30 асри гузашта таъсис ёфта бошад ҳам дар тамоми арзи иттиҳоди шӯравӣ бидуни биноҳои якошона дигар иншоот сохта нагардид. роҳи маркази ноҳия ҳам ба талаботи замон ҷавобгӯ набуд. таъмири ҷузвии роҳ дар солҳои 60 ва 70 асри гузашта симои онро тағйир надоданд. тирамоҳи соли гузашта бошад аз рӯи нақшаи генералии маркази ноҳия аз навбарқарорсозии роҳи марказӣ ва кӯчаҳо оғоз ёфта бо суръат идома ёфта истодааст. аз рӯзи нахустини соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба ободонии маркази ноҳия шурӯъ гашта марҳила ба марҳила идома ёфта истодааст. бо фармоиши дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроии президент ширкати тоҷикроҳсози вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ аз моҳи ноябри соли гузашта корҳои заминиро ба роҳ монда қисмати зиёдашро анҷом додааст. ба мақсади коста гардондани сатҳи бекории роҳбарияти ширкат ҷавонони маркази ноҳияи Ванҷ ва деҳоти гирду атрофро ба кор фаро гирифт. теъдоди онҳо наздики 100 нафар буда дар байнашон ҷавонони соҳиб ихтисос кам нестанд. як нафаре аз онҳо муҳандиси роҳсоз Валӣ Диловаров мебошад ки аз рӯи квотаи президентӣ донишгоҳи технологии Тоҷикистонро хатм карда ба зодгоҳаш барои сохтмони роҳ омадааст. дар роҳи марказии ноҳияи Ванҷ дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ қарор дорем. дар ин кӯча корҳои заминӣ пурра ба анҷом расида истодааст. роҳи пурра ба анҷом расида, ҷӯйборҳо пурра дар ҳамин кӯча дар 1 километр 500 метр пурра ҷӯйборҳо омода шуда ҳастанд. роҳи мо барои асфалтпӯш намудан омода шудааст. ба мақсади суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ 20 адад техникаҳои гуногуни роҳсозӣ ба кор ҷалб гардиданд. дар баробари бунёди роҳи автомобилгарди марказӣ аз навбарқароркунии пайроҳаҳои пиёдагардӣ ҷараён дорад. ҳамаи ин корҳо мутобиқи меъёрҳои технологии ҳозиразамон пеш бурда мешаванд. дарозии роҳ 3 километр буда паҳноияш 12 метрро ташкил медиҳад. барои тахту ҳамворкунӣ ва мунфарш намудани он 8 миллиону 100 ҳазор сомонӣ ҷудо гардидааст. кор саҳарии барвақт оғоз ёфта бевақтии шом анҷом меёбад. асостарини корҳои заминӣ дар арафаи анҷом буда роҳи марказӣ ва кӯчаҳо барои мунфаршкунӣ омода гардида истоданд. дар худи маркази ноҳия тайёр намудани новдонҳо барои ҷӯйборҳо ба роҳ монда шудааст. аз рӯи гуфти худи роҳсозон васлкунии онҳо дар ҳамаи кӯчаҳо ва роҳи марказӣ то нимаи дуввуми моҳи август анҷом дода мешавад. ҳамзамон сохтмони иншооти дигари муҳими хоҷагии халқ дар ноҳияи Ванҷ идома ёфта истодааст. дар ноҳияи восеъ бо пуштибонӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар мувофиқи нақшаи чорабиниҳо бояд то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ зиёда аз 150 иншооти гуногунсоҳа сохта ва таъмиру навсозӣ карда шаванд. аз шумораи иншооти зикршуда 54 адад танҳо дар ҷамоатҳои деҳоти ба номи Миралӣ, Маҳмадалиев ва Гулистони ноҳия бунёд мегардад. барои татбиқи сиёсати созандаи бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси нақшачорабиниҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восеъ сохтмони зиёда аз 100 иншооти гуногунсоҳа аз ҷумла иншоотҳои соҳибкорӣ ба нақша гирифта шудааст. бо пуштибонӣ аз сиёсати созандаи бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар сохтмони як қатор иншоот шурӯъ гардид. барои мусоидат ба рушди соҳаи муҳими хоҷагии халқи ноҳия, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани шароити кории хизматрасонӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати рӯзгори сокинон дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти ба номи Миралӣ, Маҳмадалиев сохтмон ва таъмиру барқарорсозии иншоотҳои таъйиноти гуногун оғоз гардид. айни ҳол дар аксари иншоотҳои зикршуда корҳои сохтмонӣ шурӯъ гардидааст. ҳами соҳибкорони маҳаллӣ дар ҷамъияти деҳот хеле назаррас аст ки иншоотҳои гуногун аз ҷумла боғчаи кӯдакона, хати оби нӯшокӣ, бунгои тиббӣ, сартарошхона, кошонаи ҳусн, ҳамоми замонавӣ, корхонаи коркарди шир, таъмири роҳҳо
و غیره رو به نقشه گرفتن که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده دهند. از جمله انشاءات ذکر شده ساختمان 6 صنفخانه در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 54، تعمیر اساسی بینای مؤسسه تعلیمی رقم 2 در دهه اول، ساختمان بینای مؤسسه تعلیمی رقم 52، ساختمان 6 صنفخانه در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 49 برای 180 جای نشست، میدانچه ورزشی با سرعت و با صفت بلند جریان دارد. کارهای ساختمانی تعمیر اساسی با سرعت بلند دوام کرده است. عین حال 23 صنفخانه تعلیمی 1490 خواننده را به تحصیل فرا گرفته است. در دوره چنین کارهای سازندگی بنیادکاری در دهات میرعلی محمدعلی، همزمان ساختمان بنگاه طبی، انشاءات صاحبکاری از قبیل مهمانخانه، کندن چاه‌های عمودی برای تامین آب آشامیدنی، برقرارسازی کارخانه شیر، حمام، تعمیر راه‌های محلی و عوض زیاده از 200 عدد در و تیره‌های مؤسسه‌های تعلیمی شروع گردیده است. در مؤسسه تحصیلات میانه میرخم 54 نویای واسطه جماعت میرعلی محمدعلی ساختمانی 6 صنفخانه علاوگی، میدانچه ورزشی، انبارخانه و ساختمانی آشخانه ادامه دارد. در حدود دهات گلستان نویا باشد ساختمان آسایشگاه برای استراحت و فراغت 100 نفر به انجام رسیده. بنیاد میدانچه ورزشی، بینای نوی جماعت دهات گلستان، تعمیر زیاده از 5 مؤسسه تعلیمی، مرکز سودایی، مسائل ساختمانی، بینای انشاءات فرهنگی، تعمیر بینای مرکز سلامتی، سنگفرش کردن راه‌ها، تازه کردن زهبور و زکش‌های آبرسانی، چاه‌های عمودی، حمام و یک قطار انشاءات خدمترسانی معیشی از قبیل سرفراشخانه، کاشانه حسن ادامه دارد. عین زمان ساختمان یک قطار انشاءات آغاز گردند، از جمله روزهای نزدیک بینای آسایشگاه به استفاده داده می شود، بینای مغازه مسئله ساختمانی و مغازه خوراکواری در دهه گلستان، خب بینای کلوب و کتابخانه در دهه سعدالله شریف، در این ساختمان ها کارها آغاز گردند. مسئولین ساحه و صاحبکاران و ساکنان نویای واسه با پشتیبانی از سیاست سازنده بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان برای با دستاوردهای ارزشمند استقبال گرفتن سالگرد استقلالت و 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان با یک حس بلندی و تندرستی اقدام گرفتند که برای آبادی پیشرفت و رشد ساحه‌های خوجگی خلق نویا انشاءات ذکر شده را تا مهلت میان شده یعنی تا سال 2021 بنیاد و مورد بهره برداری قرار خواهند داد. کریمجان امراقلوزاده، محمدی رحیم، نویای واسه، جهان‌آمد. шӯъбаи агентии шуғли аҳолӣ дар ноҳияи ҷаборрасулов соли ҷорӣ бо баргузории 10 ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ зиёда аз 720 нафар шаҳрвандонро ба шуғл фаро гирифтаанд. ҳунарманд иномҷон қурбонов барои ташкили фаъолияти ҳунари гачкорӣ ба маблағ ниёз дошт. бо дастгириву кӯмаки молиявии агентии шуғли аҳолӣ дар ноҳияи ҷаборрасулов корашро вусъат бахшидаву фурӯши офаридаҳояшро ба роҳ монда пешбурди рӯзгорашро низ мусоидат кард. мавсуф аз ҷумлаи 17 нафар шаҳрвандонест ки аз қарзҳои имтиёзноки шуғли аҳолӣ бархурдор гардид. ман мехостам офаридоҳам бештар бошаду фармоиши аҳолиро низ иҷро кунам. маблағи кифоя барои харидории маҳсулот надоштам. аз шуғли аҳолӣ пас аз муроҷиат ва пешниҳоди лоиҳа 5000 сомонӣ гирифта коримро пеш бурдам. шукр имрӯз сатҳи зиндагиам баланд шуд ва имкони ба мардум дастраснамоӣ низ муҳайё гардид. дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба шӯъбаи агентӣ 1769 нафар муроҷиат намуданд ки 918 нафар ба ҳайси корҷӯён сабт гардида 727 нафар тариқи баргузории ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. аз нафароне ки ҷиҳати ташкили тиҷорату соҳибкории хурд муроҷиат карданд ба 18 нафар маҷмуан 56500 сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дастрас карда шудааст. мо дар давоми 6 моҳ 10 маротиба ярмаркаҳои ҷойи корӣ ташкил кардем дар ҷойҳои гуногун, дар ҷамоатҳои гуногун. 75 нафар ҷойи корӣ таъмин шуда ба касбомӯзӣ бисёртар фаро гирифта. тӯли 6 моҳи гузашта 85 нафар одам ба қайд гирифта шудагӣ хоҳиши соҳибкорӣ дошта. мо ба 18 нафари онҳо
کمک مالیوی رساندیم تا 5000 ما میتیم. آنها کاری خود را صاحبکاری خود را سر میکنند. آنها به چارواداری، زراعتچی 3 نفرشون به هنرهای مردمی، کلاهگری، آدرس بافی، دوزندگی مشغولند. برای آموزش کسب 140 نفر در مؤسسه‌های مرکزی تعلیمی کلانسالان کورس‌های کوتاه‌مدتی کسب آموزی گذاشته دارای شهادتنامه شدند که 9 نمود اختصاص از قبیل آهنگری، آدرس بافی، دوزندگی، نانپز قنات، دوریدگر آموزانیده شده است. 3 نفر در کارگاه نانپز کار میکنند. 3 سال شد همین کار سر کردیم. 6 کس کار میکنند. 40 تا مکتبای 18 تا детсад کودکستان. 1 سال 117,000 تن نان کرده دادیم بچه‌ها. حاضر می‌اید هر روز 600 تا 800 تا نان کرده. 1 هفته به 1 بار بولش کرده میتیم 1000 تا. همین 3 کس کار کرده است. شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی تصمیم دارد جلب هرچی بیشتری نفران بیشغل را به کسب آموزی راهاندازی نموده تشکیل کار در جایها تامین نماید که عامل مهمی رشد هنرها و به شغل فراگیری اهالی را سازگار است. چون بودن خبرهای برای این ساعت آماده گردیده تا نشرهای بعدی با اطلاع تازه.